Engkap gize metai. Vernon versus Gilgar. Chim tu hi. Khat cha ng khum lo la hi. Orange ke a ho hi Gilgar te hin. Form ke alu ho hi Vernon te hi ve. Thiên vị Goal thang defending ka pin hele Goal thang boy na khum ta na hi ba the the jing win Goal thang seman ki par nga hi Venom tank pa kita win nak thei the yang we Goal thang pi kya ni ka pe ta goal thang anjung sayung hoyen skit ka boleh lenal sa eng goal thang kha kha lo pa sayin hi le goal thang kha lo pa sayin hi le chang ta pon hi goal thang ta fe ni ka thayin pe la khum kita win hi goal thang khan le ne khum hi chu nga ki pa yung pon thole yengin team sa yengin hi tong asu ai hi goal thang pija na no ta kan lang thai taw adi da gi dial te lang lam len heta nga career ki nga pero team sa yo aya play khan hi le langa volley court langa yung ball ground khan ki lang restaurants dukan bar active ho dim sa ni 2-0 ให้ตายปะhoyen sen la lại mà chỗ lạ lại mày Goal thang khali na su hi le ta